uma noma ngokutira kuba ngizwile kuma ukona bambo lo walo umfundisi wesibili ukona bambo angicela imkhumule ngosesoka alenze bambo izile ebuhlungu kodwa ke konke lele kuye manje wena uzicela intethele bambo ube nenhlanhla enkulu abenazi ukuthi uzombiza apha kuseni aweze hazo ukukhalanela umbhoko khona zoyicela intethele ngizomkhumbuza ngoba kukhulunyiwe uthi inyanga yezulu ibenze njani abakabani kodwa sekusele kuwe usakhumbula nje nomkhumbulo mina uthi inyanga yezulu itheni abantu babasokela nasifuna nesakhumbula amen awukhulume ngamkhetha uNkulunkulu omuhle ushembe uyaphezulu umshokoziso wambambo ezweni lasekathikulu wenkosini ngabantu bafanele inkosi umkhize esikhothi Manazareth kwanza into engayazi engayiqondi nje nami ushembe uNkulunkulu Manazareth amen Washiya uthi umfundisi osecibini shona umfundisi lapha ecibini St. Amen khuluma mbaba amen kepha ngibona isimanga ngikhona kulo St. Ngabona uNkulunkulu lokwenzibiza nginazi ngithandaza uNkulunkulu ngithi uNkulunkulu kaba masango uNkulunkulu kuthiwa masango kepha ngelilanga waziveza kwangena nje amakhosi engaze ngabona esihlabelelweni ukuthi wathi usifithile mntana mthina uNkulunkulu hawu nangithi uNkulunkulu njengamanga thilo enkulu ehlala kude ezulwini amen kepha ngikho kuleyo ndaba ngile ndaba ngikomazayo ukuthi hey Manazareth masungene kuleyo ndawo kuthiwa zekhaya lokuphefumula kwenzeka ezinye izinto ongazaziwa mfundi ngangathi abazali bami kwangahlala umhlangano ezulwini mina uma wami kaMalume kasokela ngizalwa insizwa kaMbambo eyayishadile noMaMasondo kepha uma wami wasokela lensizwa yakaMbambo yaphohla noma yaba nomsoka yawela kasokela yabona lentokazi yakasokela nayo eyayiganile kakhuzwayo oyibo manje lensizwa yafika yagcina sithola abantwana ngaphandle ikade ishadile kaMbambo noMasondo yakwazi watholakala mina-ke nodadewethu sadlula umdala uNozipho naye waMbambo manje kwenzeka isimangaliso sathi uzophila emhlabeni yamazocela uMajiya uba Majiya ngiyahamba nize thina oMajiya noSimamane sizobuza kambe kwenziwa njani masenje ubaba wangashamshela mhlawumbe kwangenza kasale enkingeni ngama ngifika la kathola isimangaliso kwathiwa intikabhiso ihamba kanjena namanje ngathi hayi angihlawuliwe ngizokhala kasokela ngezinto zakasokela kanti uzohlala umhlangano isigqumo ezulwini ubaba uNkulunkulu wethu unyanga yezulu yahlalisa umhlangano umndeni wakaMbambo umndeni wakasokela lapho kwakhulunywa ngami ukuthi awukaMbambo sebebhubhile insizwa sekusekho muntu ubana sekhona mina kuphela sengikhona kepha ngingalena indlasokela angihlawuliwe ngapha kwenziwe lutho ngapha wagijima wakaMbambo waletha lohlawula mncane lohlawula abayilethayo ngayeyizingane bayilethele abayilethayo kwathiwa kanjalo ngagcina hayi bathi bona hayi phela simo lokho izinto zakaMbambo kama ngifelana awuwafuna bathi sicela ekhaya lempemfundo sesela amacala engacala ngadibela-ke manje nangabuza abafundisi esandleni bathi hayi manje wothi uzawufa awusingavile wena kanti mnalo wathi wakahlala umhlangano wafika ukhokho wami wathi mntana msahlala umhlangano thina nomndeni wakaMbambo nakukhokho wami wakasokela ngangisangoma esiyinyanga edala mandulo manje mina-ke lona ekade ngigula ngagula nje ngafunda umshadi mina kade ngigula ngaze ngangena i-ICU uthi hayi mina kade ngigulala ngoba ufuna ukwenza lento ufuna ngiyenze ofuna zenza sathi muthi ngijibule khala mpemfundo enzela abantwana nami ngiyinyanga ngenza zonke lezi zinto ngibulala abantu angikwenzelele lethelele kushembe uNkulunkulu uyaphezulu uyabona ukuthi ushaya izandla laseqinini ulokuthi uNkulunkulu ngamazi
oh ngagijima nembuzi ngibona ngagijima ngafika lana awu indaba ingaka awu ngafika ngakwenza konke kushiwoyo hayi ngiphethe ngiphinde ngihlala futhi ngiletha yilokho ukuthi hayi ngizokela kanti uhlanganisiwe ezulwini kuba nisukubele ngapha hambambo ngenyama kambambo inhliziyo ayivumile wangibona umdala wensuku nabazali bami ezulwini bathi akalungile lo muntu akayilungisile inhliziyo yakhe ikhuni noma kwenza lokho sisethela amacala kodwa yena akakwenzile kahle akavumile ngenhliziyo ukuthi sesungile kasokela sewahambambo yena zonke izinto zenzahambambo ngacela namanje bangibonile-ke abazali bami bathi hawu wasikhipha sefika ugogo wami lapho masokela uzawumshokozisa wasikhipha ezulwini hawu sengenzeni manje ukuthi ngisandiza kanje usuzikhiphilele ezulwini manje wena ngokuba inhliziyo yakho lekhuni owenze likhuni noma kade wenza kodwa inhliziyo yakho ibingavumile kusuka sibongo sakini kuba bahlala wavumelana ezulwini kwathatha isinqumo wena suhambile ayikho nento yodwa funa ukusawe awufile ngani uma awufile awuhlangani ngani nangekhanda uma wenza into zasokela zahamba lapho wasokela eyi kadidela ngathi sengibonile Nkosi yamakhosi ngizelapha-ke ngizocela indathelela okuzoba ngingethela isimali kodwa kuthi abazozana kunesimali kunesimahla yabasokela khona yasokela manje mangingethela ngidlela kunesimali manje masefikele kukhuluma awusengithongona ngaphambi kwaJehova ngicela indathelela Nkosi yamakhosi amen siyabonga amen bakhozi abasha basizulwini umuntu into omanye umehlele ngehlo ngoba nayo bengalindele uzombiza kumina uyichazela kahle nodadewabo wayichaza kahle ukuthi isinqumo esithathiwe ezulwini kulanda abasokela bakumalume wakho balanda abakuba bakababa bahlaliswa la wase kuthiwa kunina wakhe lo unkosikazi kaMbambo osemshadweni lo owakhokobelwa uMasokela ukuthi uMasokela igane kakhuzwayo athi eganile ukuthi azohlangana nendoda yomfazi baphinga nawo waqhamuka lensizwa wasekuzwa lo ogane ngokusemthethweni ukuthi wena-ke ogane uMbambo uyamxolela yini Masokela ukuthi uwona umuzi wakho na uthi-ke mayesesho kuhlele esicawini kubuza inkosi inyazi lwezulu wathi uyabaxolela yini wathi Nkosi ngoba sekushone noNkulunkulu inhliziyo yami ngiyini ngiyabaxolela uthi kwaduma izulu kwase kuthiwa nomfana-ke sesiyamvumela ukuthi eze kaMbambo lapha kaSokela kuzothathwa lo agane kuye lo Masokela ugane kakhuzwayo kuzothatha indodana yakhe izovusa umuzi wakaSokela ngoba umuzi wakaSokela akunamuntu ozovusa wena uzosuka uyovuswa kaMbambo ngoba kaMbambo akho muntu kwenziwa isivumelwano lensizwa-ke ithi ngangikwenza mshumayeli kodwa inhliziyo ingaphelele kwafika inyanga yezulu yasiqabula lesi sifungo baxosha bakaMbambo nabaSokela ezulwini njengoba esenze la uze ngoba bethi inyanga yezulu sisiposhile ezulwini ngoba kwaqabuka isivumelwano sasenziwe ngoba inhliziyo yakhe ikhulu ayivumi inhliziyo yakho ngakho-ke sesiqoshiwe into esesiyivuma manje sesilinde umzukulu ozalwa ngazozalwa kuphi okuyena ozomkhulisa kabe mdala bese siye ekhala emphefumulo wavuka yena esethi hawu ngicela ukuya ekhala kwathi wahamba kuya ekhala emphefumulo ocela intethelelo uvume njengoba umbone evuma nje usezobuyela emuva manje ayoshisa impepha avume abuyele kaMbambo ngenhliziyo ephelele kuthiwa kanganaki kaSokela kuzolungisa umfowabo ozalwa unina omzala emendweni unina wahambe wayobulala umuzi wakomunye umuzi wakaMbambo uyayibona into yangale kwethuna ukuthi iy'nkinga ayingathi phela into efuna ukuthina yinhliziyo evumayo mayibonge Nkosi kuyisiminye ukuthi inhliziyo yakho mayiphelela ungenalutho ushembe uyayibona inhliziyo yakho ukuthi ifisane ngabantu bakini ayiphelele ngokweqiniso la eNazaretha akufanele sizele umngane ungenzeli umngane ungenzeli ukhonza umajiya njengoba ngikhuluma nje asikho isidingo sokuthi umuntu athi lo mfana ukhuluma into esila bese ngikhonza cha umuntu akakhonza la eNazaretha